ya mbere nabacyasanze ntabwo ariko nta amafaranga bari banafite menshi yo kugura abandi bakinnyi yasanze muri Barca. Mwabonye ko Jules Kunde yahise agira ikibazo hazamo Eric Garcia. Eric Garcia ni umukinnyi ufite versatile tushaka kugufasha nyine agakina imyanya itandukanye, ariko mu by'ukuri nawe si wo mwanya we. Ubundi umwanya ni ugukina nko center back. Hanyuma buriya abana Inigo Martinez yo bara defense ya Barca, ariko n'umukinnyi bakwe muri Bilbao ari umuntu uri aho ngaho kanganye utari igitangaza. Defense ye ntikanganye bihambaye, ariko hagati he ndashaka ko tubanza mbere yo kujya kuri Lamine Yamal dereza abahungu babiri, umuntu twa Frankie na Pedri ndabyo zabo cyane. Ariko Pedri yakoreweho amakosa. Pedri ni gitangaza. Pedri ugira ngo umubiri we wagira ngo ntafatika, wagira ngo afite nk'amavuta anyerera, wagira ngo mediateur mwiza ku isi complete kabisa. C'est vraiment uburyo uri hejuru y'uburyo utanga, uburyo yideplace ubwenge agira intelligence, uburyo akora ibyo bita fake run akagiye kuri muri championnat eshanu zikomeye Burayi, umaze kwambura recoveries, kwambura imipira myinshi hagati mu kibuga. Tumuzi nk'umutekinicien, ariko urumva ni n'umufo numero 6 wambura imipira myinshi kurusha n'aba numero 6 basohoka. Kandi nta makosa akora kabisa, yambara nta makosa. Urakunda kubona man of the match imikino myinshi muri man of the match. Lamine niwe kukomoza gato yagize yakina mu kimwe w'ijana, banasohotse bari frustrated. Abakinnyi b'ikipe ya Barcelona ntago bashimijwe n'umukino nimugoroba ko wagenze. Bagomba gutsinda icyo bari bakeneye gutsinda. Ikintu gihari, so what to expect in the next game, kuko mfite iminota 3. Reka dutere icyoteza abakinnyi match ikurikira n'umundi tuzayanaliza. Icyo nge navuga kuri Lamine, Sierene wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo biratangaje kubona umwana w'imyaka 17 amaze kuzuza imikino 100 ari gukina ibintu byo kuri rwego. Uzi impamvu abantu batangara? Ubundi bavuga ko muri coaching ku myaka 6 kujya ku 13 umuntu abari muri initiation abari gukundishwa umupira. Nampamvu nayo abana bakina babashyiramo baro nyinshi mu gatsinda ibitego ushaka. Niho natsindiye bya bitego burya $1,500. Wari muri initiation mutangira ko nigaga muri primaire. Kuva ku myaka 13 kugera kuri 18 ni pre-formation nk'umuntu uzi igifaransa no gutangira kwigishwa umupira. Iyo pre-formation ibigutegurira kuzajya muri competition kuva kuri 18 kuzamura. Uyu mwana akora ibintu by'abantu b'abagabo, ari umwana. Niyo mpamvu Thierry yavuze ngo n'umugabo si umwana, n'umwana mu myaka ariko mu kibuga n'umugabo. Byonyine kiriya kintu cyo guhitagarura Barca imaze kujya down ibitego bibiri agatsinda igitego nka kiri umugabo gusa n'umubyeyi, kibagaruramo igitego n'umubyeyi kibakira kuri ntuzaye kumva ko mu mikino 100 kongera kugaruka. Afite uruhare rw'ibitego 54. Yatsinze ibitego 21 na assist 33. Mu mikino ibiri ari tayarinze afite decoration iteye ubwoba, afite Euro kuri iyo myaka, afite La Liga, afite Copa del Rey, afite Super Coupe ya Espagne, amaze gukora imikino 100 muri Barca, afite ibyo bitego uvuze. Ubundi byo ni kuri elite level. Niyo ya retiringa nona ukajya kumwevariwa avuga ngo yagize kariyeri nziza, hakaza rero umukinnyi uri kuri Ballon d'Or Rafinha yo kuvuga imibare ye. Rafinha muri Champions League muri saison Rafinha atsinze akina imikino 13, atsinda ibitego 12, atanga assist 8. Vuga ngo akoze contribution y'ibitego 20 muri competition ya Champions League isezo gusa. Haburaga kimwe gusa ngo akureho agahigo ka Cristiano Ronaldo yakoze muri 2013. Kuko Cristiano icyo gihe yakiri imikino 11 atsinda ibitego 17, akora assist 5. Urumva niko niyo kira gitego kijya nubwo bari ko muri no format yabo bashyiramo imikino myinshi. Yego imikino myinshi statistique kimena mutwe hari ko na Messi yamaze kumwerimena kuri statistique yakoyeho Messi muri sezimwe kugira hani mu bitego 20. Uyu rero we na Dembele ubu nibo bakinnyi bari gutekerezwa ko bazavamo watwara Ballon d'Or mu gikipe ya twa Champions League. Dusoza bakaba Barca bashimira ngo it is we are not at the end. Ntago turagera ku musozo muri match zombi. Yaba ari match ya Arsenal na Paris Saint-Germain na match ya Barcelona ziracyari misi demi-finale retour zizaryoha cyane ko Barca izajya gushaka gutsindira muri Italy, hanyuma Arsenal ishaka gutsindira muri France, kandi birashoboka bose bazaba bafite force zabo zikomeye zabafasha. Ariko ijambo rimwe kwizigira, abantu bavugaga bati niba Rafinha agiye gutwara Ballon d'Or atubanza abakinnyi barabuze pe. Rafinha mu myaka 3 ari umukinnyi usanzwe muri zari, ariko ntabwo babuze kubera ko Liga
ni umukinnyi w'imikino 50 akinnye muri sezo Yego. akoze contribution bitego 53 contribution bitego biruta imikino ibiserare n'abakinnyi nyine icyo bavuga Lorenzo no kwa ngo ntibyaje tubireba ntibyaje tubireba nyine birasa n'ibidutunguye ariko nanone wenda ntitwabura no kubwira abantu akantu gato wenda dusoza ko kuba Barcelona yanganyije uyu mukino na Inter Milan ibyo biri gutekerezwa nyine bya Ballon d'Or n'ibindi kuri ubu ngubu Barca niyo kipe iri successful burayi kurusha izindi muri domaine zose abana bo batarengeje imyaka 19 bamaze gutwara treble ibikombe bitatu byose ikipe yabo y'abagore ifite ubushobozi bwo kuba iri kuri finale ishobora gutwara ibikombe nayo bitatu birashoboka Barca nayo amahirwe aracyahari barakuba ko ariyo club iraninzwe neza overall ku mugabane w'Uburayi muri nimugoroba turaza kureba demi finale za Europa League. Atletico Bilbao iraza kwakira Manchester United, Tottenham iraza gukina n'ikipe ya Bodo muri magic lineup Samoya abantu bari babyibagiwe Samoya kugera saa 4 muri magic lineup.